tuni KUKI news bezo se na bon chawin lem nei vin tuni a hi igam sungwa thil so ho chungchang holim na in nei kit no hitin igam sungwa hi tule tu a hi PR umpe da hin president rule umpe da hi in hichi president rule a hi EIVET na hi le KUKI cha ten jong tule tu a hi president rule sunga hi PR nasata in gal evolve the en press release gal nasata evolvin igam sunguwa hi PR za chom ilhavin khatlakhat kika ahi lole khatlakhat kihil chet na ho zo hi khatlakhat ki ho to a ki mu to a ahi lole face to face a hoita ki ho to sanga hi PR ho mangcha president rule ti hi mangcha tunia hi mun chom a hi thuso za chom evolvin khatlakhat ki ho to na ding khatlakhat ga ki mu to jing thei pa jong hi hita chu khatlakhat ki mu to sanga hi press release ho mangcha hi nam sungam sunga hi thuso za chom ho evolve ti ho hi mu ai in hi chi chung changa hi inam mi headinga press release hung ke ball a hi za chu inam pum pin I het thein deule inam pum pin I to bang press release het sa na hung ke ball ham ti pa hi hil jet na an ball ke no hitin 26 August 2025 a hi ta in dunia the topic deu a hi le I holim na deu pen a hi le ke no UPF in jong Suhthen na a hi nei hi le kha mo hi in chule modi hung ding ting modi hung ding ting jong le koiman hi chiwa hi pan la lo dinga mi pi he nga jong hiat sa na hung ki nei ti a hin modi hung ting koima chi ta lo dinga hiat sa na press release za chom ho jong hi a hung ki bole ti a in aji chu I gam sungwa hi chi PM Modi ahung lo na hi gal kumni wal zen kinai a hi tain tuni chan ge ya hi KUKI cha te hi ahing ham athi ham ahi lo le Manipur gamboi na hi I to bang ham I pilang panga hi thu tan ding ham ti ho chan ge jong hi tuni chan ge ya parliament ke ho na ho jinga jong hi ahung ho lim si le Manipur gam sunga cheng mei te hi hen KUKI cha te hi jong le kingai ven jingai ta chu I to bang thu a sei de ong a hi lo le chamna hin sei do de ong KUKI cha te ding a solution khat hin sei do de ong ti hi mizo sen kingai jing a hi in a hin la tu ni chan gya ki hen mo sa ta a hi za chu koima ama hung na ding chung changa hi a lung kim be se ta poi ti pa chu het thein divin tunia hi aban bana I tabang egam sungwa hi thupi in hung ke nei ham I tabang PR kisu ham ti ho hi PR he atam le zengin KUKI cha te gal do thema ma zengovin president rule la ya press release a gal isat ho bang hi ga va nai le a hun aphat to jong hin ki tu ham ti ho jong hi ki sei do no mai ama sapena Times of India kona article hung ki zi jong hi ga velochun KUKI group hon tu a hi kinop to na anevin government India to kinop to na anevin SOO sign anaki ball pen chu renew a ball ve ti a hin zan he ajong savin video ni lang hi hin seu a hi ta in chule hi chi su agreement sign a ball zo wa jong hi National Highway hondo na dinga to gon ani vi ti ho jong hi mo hi kinin chule hi chiwa jong hi ga vekil lohan KUKI body hon clarified a hin bolvin free movement ta ding gamsung te ni ki ka ki chut to na ho hi theina dinga jong hi KUKI zo council ho panla na hi ta chu highway ho hondo na dinga hi official ta phundo na ho ana navy ti ho jong hi mo hi in ichwai ga velo chun KUKI zo mi mar ichiwa thingnoi kiloi khom ho zo sin
kinop to na agreement sign anabol tavi ti ho jong ki mo hi aban kina hi ga velo hen tua hi PR za chom in bol ho in sai deu hi in join CSO leimata a kona demna thupon hongki bol hi in KSO KKL KAYSA LACA abal KWU hichi ho jo se kiloi khom na join CSO leimata hon demna thupon zan hi acho ahin bolve ti mo hi in hichiwa ama hon aseu cho ahile nisim nga September 2025 ni ho a thil so dei lota leimata le loilam kot kika a Mr. Hen Khopau Chief of Zojang Tek chunga nam gol hang hon khulhana ahin nei u hi join CSO le mata in phamo akisale jing in ahi ti hi ahi in Mr. Hen Khopau hi tu le tu a le mata area Chief Association LACA Chairman Panmon atu jinglai ahin lamka la a ahut kivo bong jing hi lamkai khat kibol na ding in dei au mo be se jing in lungkim lo le demna sangta leimata gamsung a civil society kiloi hom hon thu phun ahin kenei jin ahi ti hi ahin achaina a seina wa cho ahile tu maban le hichito bang dei lota kiza to na le ki het thim na lowa na to ho hi ibol ta lo ding ovin nammi pi te zo si timna ahin kinei kahin nei uvi ti hi ahin phong do vin chole secretary LSC ahi in president KKL ahi in KSO president ahi in aban le KSO KWU president ahi in aban achaina pena hi president LAYSA hi chu si hin sign ahin bolova demna thu phun le alongkim lo na ho phun do na ahin bolove ti hi mo ahin iga he thei diwa niau cha ga se bele han igam sungawa hi ei hon mei te to hung ki boy wa ko na hi KUKI len ti a hi le mi zo se hin ki nei sa mi zo se hin ki let sa pi ta a KUKI len sunga cho izat mi in ami ngen hi in zalen ta kim thein tin masanga i boy I ha sat na ho sanga chu tu a hi nom ki satan te ti a ki nei sa ta I hunga hi le alang khan a chu zat dang nam dang hot gam sunga inwa le sanga jong hi tu ai gam sung iwa le ichi le na ho hi a safe lo zo in a kimo in hi za chu phamo ki sa in nga hi the ai le kana mi te ho I gam sung inam sunga chu akinei sa jong momentin akilet sa jong momentin hi jong le khat kilung si na wang hi al hasami Christian cha te khat hi win hi jong le gam sunga nam sunga gam khat zat khat I na wa jong hi ei ho le ei ho ki ka jong ki mu da na za chom hi ta I bolwa keilin zong e hi lo la ke thu nei zong e ti to bang tai ma I gam sung inam sunga I zat mi hi ta ki bol ho hi a hi the ai le ngau hi tin khat ki lung si dan zo hi vet sa le hen ei ho ding I gam sung ding a jong nom za ding ei ti chu iga sei theo hin tin chule tu hin keno le UPF in press release ahin bol na ho ga vekil lo hen ama hon ahin seu hi adang a hi po in tu chunga union territory ti chu e hon union territory I thum na chungowa SOO hon sign ahin bolvin hichiwa hi Manipur territorial integrity ke theiloading na hichi ke theiloading ti a assign na piano hi mi pin kideilo hi ti a in azi chu akisai jing ta in hichiwa so hon sign a bol na pau hi
2008 na pa chu asut job mo hin hi chi chu a hi le chun 2008 la ya anathum pau cha hi le UT hilo a hi a hin la masanga ma wan ana saina wa chu hi chi 2008 pa chu ki pai manga hita chu atha bia government hinga hi draft hoi ta ki bola hi chi chu ki chi pi ding hi ti pa hi ana sayo a hi in a hin la news a ahung ki mu a sign na ho chu ahung ki vet na hi le hi chi chu hi ta lovin 2008 pa chu renew a hin bol tho wa hi le chun Manipur integrity ke theloading Manipur gam chu a ke theloading hi chi sunga chu ku ki cha te hin ipiham nan do yo kila aven ki thu mo ven ti to bang tai bi ai za chu hi chi chu ki pona a hi in tu a hi ama hon jong hi chi wa hi hil chet na a hin bol lovin hi jong le hi chi ama hon iza na sei thiam han lang hil chin jong leo a sign na a pa chu ki chi sela ung ki ji do a hi za chu ki dei lo a hin la tu chunga hi ke no UPF in jong hil chet na bolvin chole KZC in highway ki honding dan chungchang ho jong hi ama hon ho hil chet na hi jong hi clarification a hin bolvin clarification a bol na wa jong hi thing lo ai aji chu hi chi clarification a hi KZC in highway kha le hon chungchang cho hi po in highway a hi free movement ding a hi ti a phon do na ani pa chu kingai nom lo a hi mi pin angai nom lo pen le a dei lo pen chu hi chi chu a hi buffer zone talo dana a hi lo le highway ho hi ta chu nom ta mai lei lam la thei ding dana thu a phon pau chu ku ki cha ten ki dei lo a hi ti pa zo hi ki sai do no min hi chi chung chang a hi amon clarification na hin bolvin KZC in highway aki kha in aki hong ngi ti ho hi azo thu hi in hi chi to banga KZC in block a bol na jong pon open a bol na jong poi ti wang hi di chu di hi jong le aki hon aki kha pa chu tu a ngai banga kho chi a hin la ki dei lo pa chu free movement ki ti pa chu ki dei lo hi ti zo chu iga sei no ma hin clarification a hin bol na chung wa hi aban le hi chiwa sign a bol no ho ke no UPF in sign a bol no ho hi hoi ta ga sim leu chun hi chi para di hi ki dei lo hi aji chu Manipur territorial integrity ki thelo di Manipur integrity ki thelo dinga ku ki cha ten tu chungai thil ki thum hi lo hi aji chu ku ki cha te hin Manipur government noya ka nom ta povin atuma ke vai po ta vinge ti hi ki thum a hi na hin la tu chunga eso hon sign a bol na wa ki ji pa hi chi para momong hi ki dei lo hi aban le KZC 10 hi chi wa sign a hin bol na wa jong hi hoi ta ta national highway free movement ding dan chung chang ho hi chi wa hi hoi ta ta ki ji ki da hi chi ho jong hi akidai lo pa zo cho hi ti hi in chule hi chiwa jong hi Ministry of Home Affairs in ahin so na jong hi aji wa hin hi chiwa hi territorial integrity of Manipur hi chi ke thelo ding ti hi in aban la highway free movement ding ti pa to hin kidai lo hi ti chu mi pi dei lo na ho zo chu keno UPF in clarification ahin bol now hil chet na ahin bol na wa ahil chit kha lo je wa chu ahil chit kha theina de wa tunia mi pi thalenga iga sai ke no hin tin chule hi chi keno UPF in tu chunga agreement sign ahin bol naw le hi chi keu chu hilo KZC le KZC in highway hondo na ding chung chang ho jong hi meite hon jong na sata boy pi wa hi ama ho hin news ho a jong chu in a mu diu ka ta sanin hichiwa officer pa hi anadong ovin a hile aman asei chu ipiham journalist hon ado na wa chu sir a hi thei le tu chunga council hon buffer zone hoita maintaining ti a sign live in press release a chu a hi le hichiwa chu iti dan ham SOO sign ke bola aban le national highway free movement tading ati win ahin la buffer zone maintaining ati te pau hi
ipi kisay na hamti ahi anadong oven na hile aman anadon put na achu everything imazaw si chu papera kizi ahi in namuso kevin hichi chu ama ho jong no mova sign abolo ahi bovin a paper sign awa kizi zo si chu athu ahi in athu a iza kai nang hon jong na movin hize a chu ama hon press release bol hen lang ep bol hen lang anop nop ji jong lew a sign na paper a thil athu kizi ho chu hi chu kichi pi dinga hi ti pa hi government of India akona don but na chu hi ti hi in tu a jong hi clarification azat bol jong lew hen hi chi sign bol na ba thu kizi pa chu hi chi chu Indian government of India in jong a hin che pi ding hi chi zo chu a hin to sot de wa hi za chu mi pi tu chunga hi lungkim lo wa hi ti pa zo chu iga het theine dewa in se wa hi in chule tu hin UTV KUKI army UTV ho a kona nam mi pi het dia thu phon ti a hi in hi chiwa hi UTV ho jong hi pha sot pi hi hong thi wing wa hi in tu chunga UPF le KNO in thu na a hin nei hi la kona hi ama hon jong thu so za chom a hin bolvin KZC chung hi hen SOO chung hi jong le hi chiwa hi ama hon jong press release a hin bolovi ti jong he mu a hin nammi pi in I het theme diwa kidei chu UTV KUKI army hi nammi pin inatun do a hi to kilhon in achi sa 2024 sung in su mangding tin mi phalo izat ham khat in anagong zong ule nam ngai lut na nei in nam ngai lut na nei izat ham khat in aman ding deilo ze in kole phai in gen thei ta in SAUT imu toka uwa nam natong dinga kigel ha akihi ta je in gen theile long leban ativin long leban izat ham anaki chang tan ahi hi chito kilhon chun nam LAMKAI anaki gel KZC SOO group chule adang ho nammi pi kinep na ahung hi te diu hi anaki gal do jingin anaki gal do jing na ahi anaki gal do jing na hi win hinla 4th September 2025 jani ma sa chu ki seina hin ni ho a MHA to KUKI LAMKAI KZC SOO group ho ki ho hla na hi akipom thailo je in anoi a point ho hi nam LAMKAI akigel hole mi pi hon ina het chin divin het sa na kahine yuvi ti a hi in a point ho hi ga vekit no hi ti a point khat na a hi le UTV KUKI army hon KUKI te dinga chanvo SAUT akimu ka sin mi pi to kithu a political movement kichi pi jing ding a hi a point ni na a suspension of operation KUKI thing noi hole KUKI zo council hon Manipur integrity le Manipur chamna le lungmon na apan la dia signature ball nahi ta ji un mi pi le UTV KA tisu KUKI army tina hin KA in ta sanna akinei ta pon chule mabana mi pi hlem dia naki got ki ta lo di win KUKI army UTV in het sa na ahong kinei ji ti ai in athum na a hi asaina wa hi achi sa 3rd May 2023 apat nampi kanale liso na hi akimel chi jing in nampi kithuto na
SAUT hi kichi pi jing ding a hi ti hi appoint thum na ahin pe bin chule a sei be now a chai na langa hi ga vekit lo hen KUKI Army UTV in nam na di chet na kitong ding a hin koi hile a chai nan nam ngai lu nam pi na tong nom ho zong lim a hi jingi ti a hin ti chu koi ta bang UTV a zaw nom na umo zong le lim na hi jing ve ti na a hin hi chi hi Department of Information and Publicity UTV KUKI Army a kona thu phone hong ki ball mi pi nam mi pi te het dia thu phone a hin ball cha hi ti hi ga he theine divine se wa hin aban kit na hi ga velo hen hi chi hi yang pai te association hon thu phone a hin ball kit no hin chi zong hi zan hi ma hin ball kit no hin chule ama ho sei bang hin sei kit lo hen sounding a hin hi za achu abailam thei zo in hin sei witin yang pai te association general headquarter in mi pi het dinga het sa na le nge na a hin bol na ho hi ga velo hen tu chunga SOO agreement a hi in a hi lo le KZC ho a hi win MHA to ga ki ho wa alung kim lo now av a hin phun do wa hi in hi chi SOO group le KZC hi mi pin kinep pi ta na kinei a hi in a hin la mi pi kinep na banga thulu na anei ta lo ze in tu a hi mi pi movement hung hi thei ding a hi in hi za chu mi pi panla na hung tam zo ding a hi in nunga gol hang ta chanu ta sa pa ho ki gong sa na na de wa hi ti hi ama hon zong hiat sa na a hin nei na ho iga mo kit no ve nei aban kit na hi ga velo hen press release hi chi hi joint student body lamka hon press release a hin bol now a hi in ama hon a seo hi adang a hi kit po in hi chi tu chunga meitei ho to i hung ki boy na chungova pan in a lawin war of remembrance in a sim do win hi chi wa hi igam ina ma dinga anamolim sa ho limana kita in coffin ho an ki koin a hin la hi chi wa hi JSB ho het sa lovin mi phabemen coffin ho na la do win hi chi war of remembrance zo se na su se ta win a hi the ai la gang thei lam pe na hi chi war of remembrance a coffin ki koi ho hi agang thei lam pe na hin nung koi de wa hi ti a jong hi joint student body lamka hon het sa na a hin bolovi ti jong chu JSB a kona press release iga mo thei ki no hi in aban kit na hi a hi le yang KUKI ho a hi in ama hon press release a hin bol now hi a hi le PUCL ho report masot na a hi lo le hi chi to sot na to banga thu a hin se wa hi in hi chi ba hi meitei hon news za chom hi a hin the thang wa PUCL ho hi si nei na lang nei na nevin a thu sei ho jong baseless a hi a hung kon do na lo ama hon one sided na thu a sei wa hi ti a hi meitei hon jong na sata dem na bol a hi in a hin la tu chunga Modi hung na dinga hi arambai tengol ho jong na sata ki got na neva PM Modi Indian PM pa welcome dinga jong hi na sata ki got na nei ji wa chu hi chi social thei na dinga chu yang KUKI hon jong pan a hin lavin zani ma sa chu press release khat an bol vi ti a hin ama hon na sei na wa chu hi le hi chi KUKI meitei ki boy na chung changa hi PUCL hon hoita report anapeta win a hin la Indian government NIA in jong hoita hi chi chung chang ho khol na nei win arambai tengol ho jong hita chu mon nei a hi lawaile hi ho hi government sponsor a hi lawaile CM le sana zawbain atosot na hi ti a jong hoita ta clear ta PUCL hon report a bolovin a hin la tu chunga PM hung na dinga jong hi koi ki sel mala la koi boycott mala la hoita welcome a bol wa hi le hi chi jong hi Modi in a support ham ti ho chan ge ha se win chule a point hen pi na ho wa jong hi
hichi arambai ho tengo arambai tengol ho panla na zala hi KUKI cha te mi izan ham khat hi kisusi a kithat na zani le som ni le kolang I tha pi win ka ho in ho chong zathum walang hi I hal ha pi win chule mi sang som li walang in alo dal ha ahung zam do in zani walang I hal pi win kho zani walang I hal pi win in sang sagi walang ki hal ha in ahin la tu chunga hi Modi hung dinga hi hoita ki got na ne ki win Modi hon government in jong I ma cha sei lo hi ipiti dan ham ti hi ama ho tup le doi a sei pe no hi chiwa press release ahin bol nawa ahin sei do chu a hi ti chu iga phone be kit o hin tin tu a hi Modi hung na ding chung changa hi drone ho chong leng thai loading balloon ho chong koi man la thai loading camera kap hon chong DC a permission kila lawai le hi thai loading thi ho chan ke hi mu a hi in tu a hi I society sunga EIVET na hi le Modi hung chong le koi man hi chiwa hi cultural dance hi hen a hi lo le koi ma cha hi chiwa perform loading ti jong hi KUKI cha ten phone do na anei ki no vi ti jong hi mo ai hi chi aban baning ga velo hen hi chi hi jotal kiti akona ama hon ahin phone a hi in hi chi ama hon phone do na ahin nei na pe no hi a hi le date 5 zan hi 2025 a cho ahin phone do wa hi in ama hon a sei na ho hi ga sim jong le hen I het de wa hi in tu a ahung lung ding 13 September ni ho ting le hin I chan ham khat na Modi hung na dinga ki got na cha chum chum a hi in a hin la hi chiwa hi ke hon pan la thei po wingi ti hi ama hon het sa na hin bol wa hin KUKI zo mi pi ten hi chi to bang gen thei ha sa na inei lai ta wa hi ke hon hi chiwa hi pan la lo ding ka hi vi chule hi chi jotal volunteer a kona het sa na chu a hi le ama hon hi chi lai la aga sei naw ga sim lewen jotal volunteer a hi mi pi deina bang a mi pi movement support akibol ta lo jen mi pi deidana na akito ta lo jen hi chiwa hi koiman support I bol lo de wa hi ti hi ama ho hin sei nom pen cha hi in tu le tu a jong hi mi iza nam khat lam zila Modi hung ting la hi chito banga program nei ding ti ho ki got na za chum chum hi hung a hin la tu chunga KZC le SOO group hon sign a bol na chung chang lungkim lo na chu hi chiv a hi koi ma cha chi thei lo ding hi ti a hi jotal volunteer hon jong ami pi ho het sa na a hin bol vi ti chu mu a hi in hi chiwa hi gangte student organization ho a ko na press release ki mukit chu a hi le cultural dance show ki bola social media hung viral ho chu hi chi hi gangte student organization het pina na ki bol a hi po in tu a hi 13 September hung thung ding 13 September 2025 ting le hin mi pi lungdei banga na akito lo je in hi chiwa ka so pi ka u ka naw ho thina kisu gen theina chunga kei hon hi chiwa hi participate bol theipo winge a hi theiai le gangte tribe ho zo si koi machan hi chi ahung lung ding 13 September ting la hin chi jong chi lo ding in het sa na ahung ki bole ti pa chu mo ai kinin aban le a chaina ding in ga sei lo han a public rally nei ding ti a KUKI Women Organization for Human Right hon organize anabolu jing ni ho ting le nei dinga tu ni ho ti taute tu ni ho a nei ding pung som le khat le kima pana ki panding koite football ground a pana war of remembrance tui bong chan ge ki zot na nei ding ti a anal hang sap pe no chu tu a hi press release zan ha cho a hin bol kit no win hi chiwa ama hon a sei naw hi ga velo hen ama san nammi te ho zo si kangai lut naw chi bai KUKI Women Organization for Human Right min in kahin bol uvi
ahung lung ding nisim group tuni kisaina in nisim group September 2025 ni khoni le public rally for justice to the KUKI genocide ti thupi mangcha a koite football ground akipat wall of remembrance tui bong chan mi pi in kizot na neiding anakiti chu gamsung thulela huinun dan hi aphata lo ze in mi pi kizot na hi vo hai ahi tai ti chu cancel ahi tai mi pi kizot na kigon kigon a kigon a dinga panla lungthim le thale tha seng ho zo si chunga kipa thu kahin phong ove ti ahin hi chi hi KUKI Women Organization for Human Right hon jong ki got na na sata na ne wa hin ti su thil khat hi bolding iti teng lahin sumla pai ngai thale zung ngai a hi ta chu ki got masat hi ngai ji a hi in thil khat organize ki bol na dinga chu ani kho teng la ki gong nan ti ti jing chu hi theilo a hi in tu a jong hi modi hung na dinga a ki got naw hi hapta i zat ham khat hi ta lam le na se mo to hol se mo to boy cheng yang wa hin hi chu to banga chu KUKI Women Organization for Human Right hon jong hi chi rally nei na dinga ki got na sumla pai ana sengo thale jong tampi jong ana sen wa hi tai na hin la i gam sung thulela a phatta lo ja a boi ta ja chu a phat lo lai ta cancel a hin bol wa hi le mi khen khat chu a thale jong ana senga sumla pai tampi ana seng hodinga chu I chan ham khana lunghan na thei hi za chu ama hon jong hi chi vai ching thei ta a het sa na thupon a hin bol wa hi chi organize anaki ball pen chu organize anaki bowling pen chu cancel a hi tai koi machan hi chi vai rally I nei ta lo de wa hi ti pa chu het sa na a hin nei ve ti chu I het team na de vai in se hin tin het team deu ka ta sanin tu ni a hi gam sungova president rule sunga hi ei hon jong hi chi chu mangcha tu a hi zat iga ball pau a hi lawa hi la zat ti chu press release ho iman cha wa thupon zat ine hi alang khana chu a phale na in a hin la press release I ball te ngol a hi thei chana ei ho sungka dinga hi ei pau mangu hi tin azi chu e ho ki ka a hi ipi pau mangu hi tin zo pau mangu hi tin paite pau mangu hi tin thado pau mangu hi tin vai phei pau mangu hi tin mar pau mangu hi tin hi jong le hen e ho chu ki he so ke ai a hin la sa pau za chum I hin man ting ole email ma ho hin pan la na a hin nevin to nop na I nei jiwin tu chunga join JSB ti ha hi chi tian jong thu su a hin bol wa chu ga belo chun hi chi JSB ho hi joint student body hon thu su a bolu hi sa pawa aji wa hi coffin chu alado hole anapodo hon wooden coffin kiti pen hi thing coffin ki sem ho chu hoila ya koi hom hi chu ho chu alado hon agang theilam pena hin nung koi vin ti ai ase wole mei te ho hin aselang ta bol kit no vin na thing ho chu mei ti na mei chona na ne yo hi tam na thi kong ho chu na ki hal tu mo hi tam dap na sa wa mei ti na man hi tam na oi tu mo hi tam ti ho chan ge aza se lainat ji na hi za chu a hi the ai le hang phonga national in he thei international in he thei koi in he thei ho chu sa pa wa bol hi te ei ho le ei ho sung ka thu ki sei ho hi a hi thei chana ei pau khát pen mang leo hen KUKI pau khát pen hi mang leo hen ei ho ding a jong no men tin izat inam a ding a jong thil pha hi ti pa chu a chaina ka ga tep the hin tin tuni KUKI news sin ve a hin ngai ho zo se na chung chi win ka ki pa na bon cha wen pathin in phat thein na bo jing taw hen